bosi yarishyuye nta mpamvu yo kuganya, bosi yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika, bosi yarishyuye nta mpamvu yo kuganya, bosi yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika. Haleluya we, bosi yarishyuye nta mpamvu yo kuganya, bosi yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika. Haleluya we, haleluya, 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 bosi yarishyuye nta mpamvu yo kuganya, bosi yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika. Ko numva kurimba bisaba umuhogora, se ndambara izihe nkweto? Nambaye izi se? Ewe iki kirenge nacyo mfite hano, urabona ukuntu waciye runo rukweto? Rebe n'uru nguru. Ayayayayayayayaya. Ewe baba we, niko mbese ubu murabona ndagenda nambaye iki? Ye baba we, ndababagira ibisiga uno munsi mwogatumbaga. Inkweto zose mwaragiye muraca, mba naraguriye kuzica, ko mba narabaguriye inkweto kugira ngo mujye muba ahantu heza, mutaribata mu mahwa, mutasitara ku mabuye, mutatemuka ngo imyate. Njyewe ndabagirira neza, mwarangiza inkweto zanjye nabaguriye mukazica. Ahangaha sinihanganye nkahadodesha, sinahadodesheje uyu munsi yewe we baba data we, sindambara izi bote, kubanza bote zo zikomeye da, bote zo ndabona mutarazica, rwose zo ndabona ari nzira, ariko murambona amasogisi yo yaba yakumiro ni amavunja koko. Noneho umva aya masogisi nkayaciraga iki? Murabona nzahora ku isoko, icucu gusa. Ye baba we, ya baba. Njye ntabwo nzahora ku isoko, nzahora ku isoko, ntabicucu mwe.